name is Imam. We are from grade 4 Al-Zahrawi. Would like to say Ya Ramadan. Marhaban. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Welcome ya Ramadan 1445 Hijriah. Thank you. Nas'aluka ya man huwa allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudirus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-alimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mukit al-hasimul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'idul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul zahirul batinul walil muta'alil barut tawabul muntaqimul afur afur malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniul mani'ul darun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma sholli afdala sholatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikri ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. Rafa and Jalan-jalan Imam orang kan. from Grade 4.